right Sober TV yasan ba biem ye de nsam no e de ba sene tie na sene ye no ye ka no kra ni nyina akire wo burebure mu fa details ni nyina de ba because source no ekurai na ene ye de Asante Kotoko 20 man squad or de kobo against Tima your friend Nsoatreman na Ebrel na surprises pad was squad new player bi Kotoko assign no oye center back but coach no oye versatile to the extent that obo actual positions ni nyina me betum nchene na mesa ma explanations intia players ni bi ntimi mura squad no de nti asomasi ntimi ambam de nti a wonu ntimi ambam me ni nyina be frade ama you know where to listen to when it comes to Asante Kotoko stories. It's Sober TV. Then so quick. Now an ano pa Asante Kotoko team no an ano pa Asante Kotoko team no training. Na a 1 hour pa team send your coach Ogumye ne da no. Team ye train 1 hour before the match and kasa or kwakobo ewo away and now home. Until after eno and a coach fan a list and no started say bomb nanti ni din e de achro Ogumye adwuma wo Ogumye adwuma Asante Kotoko company for so ye adwuma nti chita for munya abotre na mon trust the process na all list no na aso te o kakra nti de tia na say Oguma ball list na wie ba Lamptey din nim say yehu ya ne say Augustine Japan edin nim Justice Blay edin nim Enoch Morrison edin nim na se de bia se atwen na yehwem na ansakra na yebesa de omo din nim na kra bakra no we mu kakra no kwese hedie nti a omantinya make the squad na edin common yehu ne se Richmond Lamptey pra na nan benkum no ahododo ne kakra enti a branch of Richmond Lamptey Rasta ho fe creative midfield original Kotoko team nim fin I hope bet tenefie yes I hope bet tenefie or tenefie into untimi nkobi onya green light from the medical team because a branch na kutwa scanner for company for managing nyina enti Lamptey na a red pen on the actual din next one cast squad no so Richmond Lamptey out of Kotoko Nsoatreman Augustine Japan ene yesan wuremu say at least na Japan come na no se di hon common ekun say kwasia da Kotoko bo against eye bechem no Japan ntimi anwie match no eno bia o hwese Sober TV ejuada no be ka kire wo say Augustine Japan ntimi anye trade nti ono so ogum ne medics ni ko gina on chen be bi din komo ebi so omo say na Japan ahoden na omo hwe etisen no nse da bi technical team ni nyina agitum say na ahoden no eniye nti ono so no omo mani si akan ni bia embwa nti Japan so enka team no ono so injury ya na blade ye no so na ye dudom say da bi blade na no eso nya abotrema blade na no because full fitness in by tiano so na medical team say green light nya by ntino ese blade ontimi nkobi ti blade so ye out na Morrison de enemy nchiremu beba ba ma men to aso mbobo players a list na ebra coach na ebobo no wo mantimi am make the squad benkumo men hu John Tedeku na eno no akoye se many masototo form na konkonsa mi tietie mu na it looks like for now the technical team is okay with Nicholas Osebonsu and Nana Benyini enti eno na Matedeku entimi nwura team enti ento aso na me deep player bi was come achiro say oye center back or say right back obo achiro positions ni nyina na onsa Asante Kotoko youth team mu bia bisa but ahano ye mpese be twantro until ye benya adequate news no ye kan ano tum
Yenya ya ni abe answer your question. On say FA ni ma akwenya say Asante Kotoko and all Ghana Premier League teams mutimi register mo youth team players at the come senior team no. And ultima 10 youth team players isi akaima. Inti your players ni bi wa emre ko na nim within the middle of the season no. Obe titi din bia obe hwa Kotoko 30 man squad a Kotoko di isi akan no omo nka ho. But omo boma Kotoko. Ni nyina so me players a technical team no a scout o ma hu se omo mfi susa. Omo nyandi 18 17 ya de ntie mo youth team no. But then I'm so me Asante Kotoko players inti no. Eto de den a etimi from de ombeka ho. Ebi okra ko etimi from beka ho. No manya eye top Premier League match experience, any exposure. Now Branty a mebebo ni din sa na ne de ne tie. Ye friend Prince Anderson. Prince Anderson. Team of free by there. Mintimi fem ma ho. Because me person me twa on tro. And I'm a source no so no. Osimen kama no ntum wo. Inti no de mintimi fem ma. But or you registered among Asante Kotoko youth team no. Ene we Asante Kotoko main team a wo de kwa akosi akan e wo Nsoatreman. Na mamembo list ne so ma na yam common nkoyi. As usual, goalkeepers near Danlad Ibrahim one Abranti a your friend of Frederick Asare. Na ese fatal sedu one Abranti a your friend Moise Poitier obentimi anya squad enra. Danlad ni Asare ekoswa etro mushim e wa Asante Kotoko ne. Na ansana na call under positions no. Ke unu say team ne be free Kumasi ene. Na omaka ko piemu ewo mpotemu ho. Kropoti on beda de mintimi mfem ma. Ba onim say free apre. Eko eye Nsoatreman enwa. Free sunyane eko Nsoatreman de enwa. Sa na metimi ede atoweni. Na ya to ankomo no so. Ti team no wo be free Kumasi ene. Na ene no me wo last training. Medical aka ho asem e de akere. Right back no a Japan enya team na nwura. News a me pick chese Fuseni Sahapu nka ho. De me pick chese Samuel Asamoah maka no asem a cho dada. Sa Asamoah nsa no enkoe. Nti ono so squad no wantimi nwura mu. Na ekire ho no na Prince Anderson aba be shemu a obesi akan e de ama Asante Kotoko. Ewo mudwumadi a obobedi. Abranti bia pedinfo se staff nya brema na oye daachi koku emetime fe na Asante Kotoko. Na wanya Nicholas Osebons one na benyini mabo mudi ya. Na ekire ho no Sharif Muhammad. Na wanya Abranti a your friend Henry Anfu a odi Yusuf Nuruddin kana ho ama ekire ho no oma complete Embranti esi akan ama Asante Kotoko. Infifi one de dada. Enti Andrew Sinti menu ka ho. Na wanya Michael Chedwamana. Na wasanya Abranti a your friend Rocky Dwamana. Na wanya Sharif Muhammad so e de aka ho. Ani Asante Kotoko infifi ho. Wo me Embranti ma akoma enan. Eno ehyehyehye efiri oba me de ma o se obati. Makacho se Lamptey enya squad mu nwura. Blay enka ho. Isaac Kopon enka ho. Morrison enka ho. Enti info na gina mu free finfin hoko. Ubenya Peter Akwa. One Bernard Somoa. So mu gina ntenten no ma Asante Kotoko. Na Asante Kotoko finfin ho. Na abotre na tie me yie. Abranti a ye friend no ye Shadrack Ado waba. Shadrack Ado mu bisai ye ko bisa coach Ogun o ka kire esi ye nya abotra Abranti no to no be manaba. Shadrack Ado waba a waba be ka team no. Na wanya Abranti a ye friend Eric Zeze so no so aba be ka team no e wa Asante Kotoko hihye. Richmond Opoku so ho a obo ama Asante Kotoko dwumadie no eno so akoyi.
na emrantie wa anim ho no obenya Julius Ofori Ziggy, Kalu Watara and Steve Mukwala. We are Asante Kotoko and Sheshe Oha Mede Emao. Into Danlad Ibrahim, Frederick Kasari, Prince Anderson. Na wenya Nicholas Osebones ene Abrantia ye freno Nana Benyini Amwa, Sharif Mohammed, Henry Ansu ena Yusuf Nuruddin. Oko anim no Rocky Jamana, Michael Che Jamana, na wenya Andrew Sintimenu, wenya Sharif Mohammed, midfielder the nepi so. Peter Akwa na wenya Bernard Somwa, wenya Richmond Opoku edinaka ho. Na yewie komono Julius Ofori Ziggy na wenya Abrantia ye fen Kalu Watara, Steve Mukwala na ode Shadrack Ado ene Serge Eric Zeze eka ho a na mrantie no aye 20 ewe yenkoma yedi ewe se obeti nti wuhwem a no Muiz Poate, no Fatal Sedu, no Samuel Asamoah, no Augustine Japan, no Fuseni Sahaku, no John Tedeku, no Yaya Dawuni, no Justice Blay, no Richmond Lamptey, no Babayaya, no Enoch Morrison, no Isaac Opon Neymar, and no George Infegi. We mu ya mrantia Asante Kotoko team no womo entimi enwuram ansia kan ma Asante Kotoko e wona match a okobo against Nsoatreman. Nkomo no eni kwanse e ma ne team bebresa. Nsem no wo hopa. Possible lineup ne de ba ese di Nsoatreman de ne ka ho. Nti egusu di nkomo free Nsoatre. Sene enumere ye trase ne ye gba da mu a ye the two teams ne die nyina ene be bro. Ama watinye nya the right news I was say obeti. All the best to Asante Kotoko. The akamu biano emre pem ye be brem. Bye bye.